clear tu te chu be wele tun video a hian faith in Christ ina pusanga diglo takaron pu na te han en le ta lo ni rengem ti te po han en na thain ka ria a chumi tur chona video han enila in soi chho mop te ang ni po nun na tharin kan om theinan a thi na an puya ama nen kan in zom to si chuan a thole na an pui po in kan in zom bokang Bible kan hmu tak chu Isu chu tuyani ti hi kan hmuwa tui ero Isu ani ti kan hmu mi lo chu kan hmu lo le Bible in ziak lo pui kha anni chuan an hmu bi kani Isu hi tui ani ti rin na le tui hi Isu ani ti rin na hi in ang lo ania Bible tong kam reng hian chi kila pathian chu mangai na ani atia mangai na ero pathian atile si lo ani chu tiang de chun Isu chu tui ani a tui a ron changa tui ero Isu ni ngai lo tui hi Isu ni ka ti don chuanin ni tin jing le tlai tin kamong tuin ka sil box sia Isu hi a khongai thak don le tu ani chuan tui chang te kha Isu chang tiangin Bible om si lo kha aron soi kai de do ne chun mi pui zinga hian a thu soi oi tam takan oma adikle diklo check ngam hi check na chang hria hi an om ka ring lo ani an amen dol dol comment ka chirna po a fia le mai te an la ti deu deu ani ti hi ni mai sela athulak da na tang hian far hi thinga ni ti ila thing zong zong hi fare motitur mela puing ka ria baptismo om zia eng ba re chiang leveron rak ve vela ni ti tepo alang chiang ngaling ka ria a tin among silna om khop leka baptisma chang thin hi kan nilo boka mong silna om khop lek tui manga han in chantir na hi baptisma anilawa ranti zo ania athe emo athlore mo hi baptisma ti a hril fiani ngai lo ranti zo ti ani ti lai kha lo re chiang telle tabok sela tina video a khan Isu Krista za lo na lian tak pakhat kan mutel boka Isu in kamong kasil han ti trong kam han man mei te kha pathian enga ma ngai lo na eng rau tak chu changang mo kan ti ve ni e adang inen zel te ang na ngatinge tui khalung puya nang nin in chantir zo Bible soi ang khan lung khatuya achang ti kharing mai ta cheu enga tinge tui khalunga in chantira kha tui kha Isu anga tinge in chantir Isu zo khatuya ron changasin Isu chu tuya aron chana wangin Isu tuya baptisma kai ni chun tharawin kan lamai ni nang ni chuanin tui kha Isu in chantira tuya cho chum na tui mong sil na tuya baptisma in chan kha Isu changtin in pom ta hlo chu Bible mi ni loin Bible ep chia opposite che Bible soilo le lam che zo kani Bible bung le chang tran chan tur mu mal po nei lem lova han tivel tamai mai ni te pona langa pusanga soya ni awanga han hial trim tuma ang kati deu bera pusanga hian lungpui Isu Krista kha dilaron chan thu chiang takina soya asoidan ti hian lo en ta ila la a chantira antia ani lo le lungpui chu tu mo kan ti chuan korin le ka thom pakhan na bung som chang lia chu lungpui chu Krista ani editani Isaiah le khabu kan en chuan keima lo chu lungpui dang reng an om lo ve atia keima lo lungpui dang reng an om lo tia je howana soilain korin le ka thom pakhan na bung som chang lia pola chuan chu lungpui chu Krista ani atikal mai ni achiang khop maya cho tiani chuan lungpui om chun chu Bethlehem lo piang Isu chau kha ania chuan sam ziak tu chuan chu lungpui chu dila achang atia lungpui dila chang tiom zia chu Krista dila chang ti ta ni cho lungpui nang chuan dil kha lungpui i chantir ani lo mi tui kha Isu i chantir ani lo mi nang chuan video kan na tang kha na ria thiam thei a chu pusanga soi ni mi alo kha ron soi tir tral kha antum deu ngar kha ni bera ama hian Bible chang tran chan mu mal po nei lem lovaron yelve satlia ni ber te po hian a riata
Faith in Christ khan ka channel hi alo enani chuan khoila ya hian nge tui chu Isu a alo changta ati na lai te po hi ron tilang tel talolo sela awa tha om ve hetianga hanin pu deuh top lo te po hian ti kha kan ngen ngal ni bok sela ti chuan adang hi in en le lok te ang lo ve mani cho ja thina baptisma kan chania ne na phum ve in kan om atia put nang ni a hne na phum veinin om lo nang ni chu tuya phum veinin om athina baptisma changa piang te chu Krista a athina phumin kan oma tuya baptisma changa piang te chu tuya phumin in om baptist ko rante presbyterian te Salvation Army te zong hian tuin min chandam an tingai lo Isu in min chandam Isu baptisma kan changa tui baptisma in chandan in anglo nuai chu pon lam public declaration entir na mai chau ani anti tui khan min chandam an ti velo ni chuan putang khu ba bejan chiar uluk thin khom maya a thina baptisma kan chanin ane na phum thor atilova hen de RHNAN a tui atibik lawa RTHEHN a tui atibik law khatia atong kam zonga in beidon chuanin nangma ni kha in ka let na tura tam zo kani an ho pusanga video ron react to Faith in Christ hian baptisma omzia hi pakhat mai na relo ti alang chiang hle a chu ti hian han soi ta ila atha ome Dr. Pc Lalbiaknia le khabu baptisma le chandam na UPC thurin zir chian na volume 1 a khan phek somthum le pakhat na baptisma chu engti na nge ti aron saifia na hian baptisma ti hi Greek trong baptizo ti atanga local ania baptisma omzia chu tuya chiapil immersa chuta tanga lak chu ale tinani Bible chuan in baptisma chu phum angin asoi boka amarwala phumin kan omta rombung rukchang li baptisma chuan a hne na phumin ni to a kolasa bung ni chang som le pahnia kan hmu bok ani kolasa bung ni chang som le pahnia baptisma chuan a hne na phumin lo ni ve to sia ti kan hmu a Faith in Christ hian in baptisma tui nim phum manga Isua a phum kan ni ve na kha a oi lo viau na in Bible a chuan kolasa bung ni chang som pahnia hian kan mutasia ani tak sia chuan Faith in Christ hian baptisma telmi lo hian engtin nge Isu Krista a phumi lo ni ve ti lai hi ka zo na ni seng min lo chang nge turin kan bei sei bok che ni selangin a thange tin kolasa bung ni chang som le pani na a baptisma a ane na phum kan ni ve na hi uluk takin ti hian in lo en non le lok te ang KJV a hian kolasa bung ni chang som le pani na hi buried with him in baptism ti ania chuta buried ati hi ashil fian ati hian lo en le tabukila agrik tongin sun thap to ti ania chu ashil fiana hian ti hian na in ziak boka to be together ti ania chumi omzia chu Isu Krista thlan kan zuk trom ve na ani chian zia aron soilanga thlan in trom ti na ania an phum dun ti na te po ani thei bok chu Isu Krista thlan kan zuk trom ve na chu engmo kan ti chuan baptisma mang hian ti in kolasa bung ni chang som le pahnia chuan kan muta ani tin Bible soidan ni mi lovin tuya chi pil hi on lam lang theya chin chiana ani ti in huai takin asoi pop mai boka chutianga baptisma nim phu ma chang chu pon lam lang theya chin chiana ani si chuan tu tenge baptisma chang to ti kha pon lam lang thei a hian a mu thei ta em le ti lai kha ka zo na ni ngal bok selangin mi ring pa ngai mit atang chuan tu ma hi an pon lam lang theya baptisma chang to an ni le ni lo hriat thei dana om lovani mi ring mitina mu thei poni lovani chutiangin
pon lam lang thea chin chian ani ti hi chu phua chop Bible zirtin adik tak daudal na man ruwa tura dap chop mai ani ti achiang hle bok ani ti lai kha kan soinon le ram ni selangina thange keini UPC te hianin tui hi chandam na ni kan ti reng reng lova a baptisma azoka hi chandam na ni kan ti chu ni a chumi tuya kan zuk in nima baptisma kan zuk chan hi chandam na ni kan ti zo kan ni ti lai hi chiang devin kan soinon ni seng chu marka bung som le paruk chang som paruk kan en chuan aringa baptisma chang chu chandamin an omang ti tu hi UPC ni lovin Isua Krista soi ani awangin Isua asoi tu kan rin em awang zokin baptisma kan chang chu baptisma kan chan na tu ya hi chandam na ni kan tilova a baptisma kan chan hian chandam kan ni don ani ti kan ring zok tin video te athui mat deuh thina wangin an du tok mai anga apa tru na ronti chuat le ngal an tum don ani clear tu le ngai thla tu te lalpan malsom vek cheu ro se